This is Bleach TV. I go by the name of Chishamachea. Nko mubizi ni ya sport yanyu hano every single moment. Comment, correct, share and subscribe. Tujye tubana every single day, every single moment. Sport news rero kanzihere ku ikipe y'igihugu Amavubi muri basketball aho imaze gutsindwa na Nigeria amanota 79 ku manota 48. Aha ni muri Afro Women Basketball yaberaga hano i Kigali mu Rwanda. Uyu ukaba ari umukino wa semi-finals cyangwa kimwe cya kabiri. Iyi kipe rero ya Nigeria ejo yari yakuyemo ikipe ya Mozambique bigoranye. U Rwanda rwakuyemo Uganda, rero bagiye guhura tuzi ko u Rwanda hano rushaka kuza gukora geste, ariko none tutirenganyije ko Nigeria niyo championa mu myaka 3 itwara Afrobasket women, nta yindi kipe yari yakora. Ubu ngo rero barashaka kwisubiza iya kane, bamaze iminsi batuboje ngo n'icuma. Rero muri iyi game statistics z'umukino, karito ya mbere byarangiye Nigeria idutsinze amanota 22 ku manota 6 gusa. Murumva ko ari aho ngaha batwiciye, badutsinze hano baradushobora. U Rwanda karito ya mbere bakoraga mu makosa menshi, batakaza imipira amasegonda bafata, babikoze nk'inshuro zijya nko muri 6 zikurikiranya. Aho ngaho muri basketball utakaza gutya imipira, kandi iyo utakaje gutyo umupira unda ufata atsinda. Noneho batsinda 3 points, bari efficace mu gushuta, nta kuntu batari kutuzahaza. Karita ya kabiri Nigeria ntiyaje kutworohera kuko yadutsinze nanone amanota 22 kuri 12. Urumva ko ewana batugeze mu manota 20, ubundi bo ba making sure ko bari butugeze mu manota 20. Noneho bakatubalansiriza munsi ya sudis, abwo no kuvuga munsi ya manota 10 cyangwa se munsi ya double digit hano muri basketball. Karito ya kabiri ubwo yari half time irangiye, batsinze amanota 48 ku manota 18. Urumva ko hari harimo ikinyuranyo cy'amanota 28. Sorry, ikipe ya Nigeria rwose yaturushaga. Ubwo abenshi twavuga ko twizeye ko bari buze bagahindura muri karito ya gatatu n'iya kane, nenda u Rwanda rukongera score ku kigero cyo hejuru, ariko siko byaje kugenda kuko karito ya gatatu yaje kurangira Nigeria twitsinze amanota 17 kuri 18. ariko urumva ko ikinyuranyo si cyari cyinshira, nubwo twageze mu manota nibura 20. aho ngaho tugira amanota 20 ikizere cyari kuzamuka, noneho hagakomeza abakinyi bakagira niyo morale. Umutoza rero Sheksar ni ibintu ugira ngo atarebyo cyane, ari muri management y'umukino, dore ko na nuza zari nkeya, time out kwaka time out byari bikeya. Rero byaje gukomeza karito ya kane badutsinda, Nigeria itsinda amanota 21 ku manota 13. Urumva ko batumenashe cyane, ewana baturushije. Bari bafite efficace mu gutsinda trap we nta guhusha. U Rwanda uyu munsi twavuga ko otaruwa rwo kuko rwahushaga cyane. Rero amateka nyine bayakoze, ubu bavuyemo ejo no guhatanira umwanya wa gatatu cyangwa se umudari wa bronze hano. Ubwo no kuzategeza tukareba ikipe irava hagati ya Mali ndetse na Senegal. Mali ikomeye ihabwa n'amahirwe nayo ko ishobora kuzegukana kino gikombe. Rero ubwo no gutegereza tukareba ejo hazakinwa n'indi mikino yo guhatanira umwanya wa 7, wa 6, wa 5. ubwo n'ubutiya tukareba. Dushimira abakobwa bacu b'u Rwanda bakoze amateka, na amateka yararimo aragenda akorwa, dore ko ari ubwa mbere bari bageze muri kimwe cya kane
baraharenga bagera muri kimwe cya kabiri, ariko nubwo kimwe cya kabiri batabashije kuharenga bigaragara ko hari impinduka zabaye. ubu ni ukuzategereza ikindi gihe tukareba ko habi izindi mpinduka, tukako none twazagera kuri iyo finale bwa mbere mu mateka yacu. Imana yaduha n'umugisha bwa mbere katubresinga tugatwara n'igikombe. Reka dutegereze rero turebe. Yari Amavubi ikipe y'abagore kuri iki gicamunsi yari yanasuwe n'umukuru w'igihugu ariwe Perezida Paul Kagame, ariko nubwo birangiye tutageze finali, at least impinduka zo ziragaragara muri basketball. This is Bleach Sport TV. We go by the name of Bleach Sport. All of you, our fans, natwe twese turimo. Iyi ni sport yanyu, channel ya sport yanyu. Mugomba gukurikiraho amakuru y'imikino every single day. Mukomeze mukore like, share, subscribe. Tujye tubana every single day. I go by the name of Chisha Makeya.